Prvi stigao je Vasa, 3 je mrčio na časa, odmah potom stiže Oleg, mnogo neprijatan čovjek. Posle njega dođe Akin, taj tu povodom je svaki, iza njega stiže Bora, uzgred prava noćna mora. Posle njega tu je Vadim, njega posebno se gadim. Nakon njega stiže Stepa, kad će jedno već da krepa, posjeti na stadi Tima, koji smuče se svima. Uvali se tu i Pavle, taj mozak puca čavle. Taman zgodno, evo Vanje, došao da vidi stanje. Načas vratio i Vita, srećom produži da skita. Nije prošlo pola sata, kad na vrata zvoni Nata, s njome stigla je i Gala, neopisivo budala. Potom ušao je Stas, težak davitelj i pas. Potom nejasno od kuda, a još maznije jasno što, pojavi se ona ljuda, lupa kao retko ko. Potom evo stiže Rudi, pa kad zviznu šamar ljudi, a kad dođe Ilija, tu sam pukao i ja, kralj.